excise duty and I say taxes in general. Obiye ni wa we are say the most unpopular ministers finance ministers. Obi oje to bia every Bible be pemine bia no bia mpana Matthew asempa no hana atwa so abedru ne no oman sika nhihye efrim na tintin nyina yenya obi obesom obi obeka nokore ama amanfo no ate ase aboa yenti na da bia no ye kata so momu aso se onba ko petumi on peso ye beka no asemti no onka mu nokore nkyere ene dia bepie empempenso a ye wo mu yi because onka mu nokore na tim o kire se me pese me kire se ofin ho ewunam na emunsuo ho de bayi o se ofin ehunsuo na na de no anenam very good Ghana for you sika and I was here to teach o man na ye bede na nya Ghana for sika na teach o man agesi egeto na wa wo bebrebe no wo ne ye baji bebrebe free ho se ne hye na tia enso aban no anase nkofo ma bada de nyina obi epepusu o pese on pese obi free so nti no e kata so mu aso eto pa wo se wo gia e wo mrem ya ye ne beye mfie beye dunum na aduonu ye ba ayi nyina no yenye enforcement ni ho enti aban no kra aban bi ba na ni brese oba enforce kakra bi pe na manfo di ato no so ye ntoma ho no asan ono so pese o man koso o di mirika no akoba bi no akoba bosia o so be no so umi okuku se ne ye kan ye wo boxer ye be kan ye wo manganese ma me bi o se ye wo boxer ni ye dia dada ye ho a ne commercial value no ewo hin sika no aban wo de beton machines wo de betuo no ewo hin gise nkonfo ne betuo no ma ye percentages bia ensani enam se onka no kora nkyire ye ni nti no de no akoye se chi ba bi no akoje bosia no akoje bosia na bosia na twene ni hwe na nia bedro no ene se wo si se mo wo oniema bibiri ye hwe mu import ye hwe mo mo buildings wo Ghana wo se mutua property rate mutua land rate ni ama se ka mutumi tua ya enka mo wo si echi ba bosia wo ka mo hia ende se na gise mo kire ye se mu beje eto no na moto mo beje na akwanimu ansana yetumi agina so ama musika so any yensu ya tra ho ama ekanam ne ye wie enti se ye pebibia tentem so wan fa man tentem so a ye ho kire ye ebia ne se importers e kasa we ni da foreign yes 3.1 so ye ko ye di akire nyina no balance afi no e ma ye 2 billion da eno aso ne yina kire fititete ene ye timba nyina ye twa wie ne nche abako ba bi ko de na de ne boda so nti niema no de menu bia me ye program o se e ya to adwa from Puerto Brem adwa from Puerto Brem na ye den so o se aban no ma o ma no koso nti ye den na aboa bi hu beti aka adwa na the best quickest means ni se wo de niema e baga na ha ye beje oto eno de emedi hansa e ma ne to no nya di nemum ye je wansa na be wuram ene de sisia ensema ye fisi aba ena amani a atwi ehu ahia no Ghana ha no ye ni hard and fast rules bia on our borders see a man for we nguram ye man for we nyesei ye man ti obi wo ho eso so aye porous god kugina afla ubesu to godi ebe ne wo ho na hwe so de wako ugin se dakopa Ghana for se ni wura to koto ne ma ba SOMPA 3.1. I don't want to. Would you want to find for rough estimates, bra? She buses are free the whole country. A cuckoo borders, a mum coodum, a factory bend a to factory be anyhow. And once or macraba, one day or motas, the Omadia tax, Nagana food, the Mecania Coto, near the Abaha. Ne a Numa was he be or Ghana, yes, I need money and to be an airful, and Tenia ho tree. Near show Yao Cape. E 24 bi ne yedidi me boa god taxes e wo se mutua no ye ka se muntua and national service for a babontin every year number be say e di adwuma no mu die
bebre ye do mo ko places bi a omu ni ho ba ni enum no mu gu fa wo omu nya konwa kura ntra so ena ban so sanete de sika mra wo ho tetete no mo nkonkofo adwadifo ne businesses nkohwe se wo mu diswa ne de red ya bobo ya to so no ye mu bi enwura na wo te o mem na se obi ne kan say the success of every government is measured by his ability to collect tax. To collect tax or to raise revenue. Yes, to raise revenue. SOMPA 93.1. Oman wote kurum na so hine hye mrase be gisika amanfo ankasa ho na che se yentua. Aha, se manfo nana wani say ye be kwafum ye be say ne ye mayi ko school ye hospital ne ade nti eto ade be de esre wa ateso kakra ma ye dia na je so mbeso mutua. Na Ghana ha ne ye be nyina no ye ntua nti obi anka ho hwe wo de enforcement bape e de asma ba nti ye port ho de o se ehia sika de ye o man na fe ye san fa kwan bi so bo ho ban se ne atogo aban kra ne ma ntam de no ye example ma wa Ghana for koto no sa na Ghana for so de foreign exchange kakra no kra neighboring country for so ebeto e de pressure ba si di ni dollar no so me bo a nti ni mienu no ene wo se ye strike balance ni hu si e ko si e ba na se bi mpreduasa ye dwonkuo e ho no IMF enye bank e ye dwonkuo de nyina agi sika koto wo ho kire wo ekuo no so wo mra bi a wo ba yare wo kwa ware wo maami ewu wo dan yebu wo nsam ebu ana wo yare bi ana wakoho akwaje kakra no mo de ne ye extra kakra ne se ekuo de wo kona kakra asem a ye nya nhwemu na ho de be ye nhwemu so na ye den na wo bayi wo ko school o san na chi ana se wo na mu ko buye o se mko ball mko tu mirika hunu o so de bi fi ne kro no memo ball biem na nye se bi na tu mirika bi ha na akoya se beto ne yi ansana wo be ma wo de ama ye de aye tuamu da yakọ mpresa yi ka che dungotwe dasram afei ye first ye start ye omude ayi no table no ba so hwe the highest yakoje last yakoje me say was it around 994 million good ye kwa bada ye ho abana de aduru say 3 billion enti wo mu amiem ne de hokoye ayi tiamu da ene em wa be kaka ye be ka se 5 billion o ye ba be discount no ne asako nti wo say ye fa kwanu asa nyina so ehia tare foforo na obia hwe da nim wo merum ohun se akosi me hwene so bitiri hu kwabo say nyina obia you put yourself in the mirror no who the actual position awo obi kan me ko hwem hafa aha enti no eniema abado enye abane no wahye dade ba ne yabrabo a yabo efri tete efri Kwame Nkrumah time de bia yeko bobosia de bia ekoje ayi de bia ene yesisika no yabo bobosia yabo billions ono obi sika okoje no 10 years ni ko for time na cd to dollar enti ene ono $10 no koje ya 10 cedis ene 12 to $1 tu koje 10 ya 120 enti obo scan kakraka se we buy a car wa bo enso na ni actual value no enti sa enso politician de obe balloon say the be ya enkrofo be hu say what disika 500 billion and obusan say in dollar terms ah o ma yetimu nso no obi a bibia obeka ho asem bia ona no odin ona yeto ababa no se ne wo ka no o de say amanfo adwe o mo ano ye den yeto ababa enra say na me hwe a program fine over oil by Ake. Ake, yeah. Good. Ake for bass on beton. Yenia, ye feel the air toy you, omto you who. Or my exploration, who say oil. To beton Magana got 1.65 billion or something. 1.6 billion. And now, Saturn, if MPP for my powerful floor. And this for the woman dada. No movement, so move. So, Southfield, no, Omusha. Never nusa. Afi ho nyama bibiri ho nti aba no ento no boase ansa no ato obeto awato onto so a on kan kire om se enye viable nti onto aba na nto e wo so a e wo ha na nkofo no so ai se
obi bo onye wose oyefo ope wa ni di kan o de beche wo ka se wo mpa o de bo akoto kwam ukofa so fa sa ase de afi ye pe wose ye ni ende da hoyi afi de koduru ho no enkofo ni se ade ne kwa mo de cheye omo an ebe to ye ko ye respiration ni ade ko mo tan so omo de cheye eye ade bi e wose ye ho press conference aba na nkoto to ye itumufu Sebamonto. Ena wo mo so ankoto. Manto. Ena nkofo do. Ye kan ya muntie. De ko de abecho. Na wo adwuma de say as parliamentarian. Enti wo adwuma bi a wo be ye bia iso no bu obi achi. I like the way they went about things to some extent. SOMPA 3.1. Long term in why ye adwuma. Say wo de what na ope winim say sa de we enye. Ya ban so obeto a. Eye wa said de watu nofo. Utu no for one two afutu na ngu one koto ena akwanti wan wo so me de achew enti wo se ye bo aba so se waye wadwuma enti sane ma aba ya port ni ade ye kan ye chechiri mu nyina obi so ba kugina ka se hey na omo kra ne ma no so omo nye dan ene wi ase nyina obi a limit ni imports se ne obebo ne foreign exchange ho ban no are protecting the local industry. And you say one district where and obi radio station be running commentary on one district to one baby. And yama oka ho asem for the past 30 years abambe na aba encourage Ghanaian indigenous Ghanaians or munya sa factories even up to that level okwa discourage nkofo aban enya aban say one district some factories me say enya aban no dia individuals no mo dia is it necessary na me say eno nti na ma o ka Ghana ha asem bia na emu no kre no obi so akofa a different na me kasa awanyina na akofa a different ayibina o ka ho asem ene de ye IMF yi atro abonten ye gold wo ye kokoo ye niema wo ye de be ye ni hu nti ne de ye ni nti bibia nia monyi sika ewo mu krom na sidi de e wa ha ni ase mo kan enye dollar no mo se enyi o si enyi ji CDC no a ye fa kwa ni ase nyina agi ye CDC no a wo mba be so asene eme ya bobra nti me